Hello, hi, Sunny Bonani. Kina hape, your host Ntabiseng Rabudinyani, aka Ms. Dimbos, on your show. She loves with Ntabi. Here on Prince B Studios. Hopola fela here hore show ena ke mane melong here. We talk with various people who have got a different interpretation of today's daily basis of living. So tsatsi lena ke jenne fela he ke methaka ya ka o tlo ba bona ehlilene ke batho ba ntseng ba le batjha he bona ke batho ba ne he ba buang ka ba tlotla ba bua ka mmino le taba ena ya boiphediso hore na ntse le bana ba banyenyana hore ehlile taba eo leng go ba ntse ba etsa ya hore ba nne ba rekise ba qetelle ba ntse ba pusha ntho e leng hore ba batla go ya chipa ka tsela eno ya ho rekisa hore na ehlile ba e qadile jwang. See you. Amohele hape wena mo wa Prince B Studios on your show Chilas with Ntabi. Asale teng Magents a se emeleng na le ba bona ehlile ke felletse ka hare ho bona. Magents, how are you guys? Oh, we are good. We are good. You're good. Yeah, sharp from that. Yeah. I can dumedise the viewers of Prince B Studios le ke le ba dumedise le ba jetse le hore na le bo mang le hlakae wa bola ntho la kere. Hello guys. Na ke Kegone ke tla kwana na Nkgubetswana. Ke tla Nkgubetswana. Yes guys. Hey, exe, Buti Kairon. Yo. Hello everyone. My name is Kila Kazi. You can call me Kila Kazi. From Habia, Kemeta Bia, yo, yeah, Kipusha Hasile. You know, yeah, shout out to me and everyone. I would like to send a big shout out to you guys. You know, I love you all. Thank you. Wow, le ikutletse he hore na ehlile ke tsamaya le batho ba feng a le ba bona ehlile ke methaka e metjha he jwale ke le ntjetseng hore na le ntse le kena sekolo ka poyo le se le hakae hobane ehlile ke a bona le batla le batho ba ntseng ba le batjha be leng hore ha ke le sheba fela ke bona re ehlile le sekolo ka ha so qete kapa le so on my side ya ntse kena sekolo ke etsa grade 10 ke qeta next year. Na ha ke sala high school ke se ke eqedile ke setsa ya university. Yeah. Ka go shy tjena ke what's up man. Le ikutletse he hore na ba ntse ba etsang a ke re batla fela he re ke re keneng ditabeng tsa rona tsa letsatsi la ka jana hore na ho fihlella boemong bona be leng hore le fihletse bana because ke tsane le lona ke bona hore ehlile batho ba se sebetsang ka thata haholo kore I'm so out ka ho bona batjha ba boemong ba lona ehlile ba hasela ba etsa mokgwa wa tjhelete because batho ba bangata kapa batjha ba bang ba bangata ba dutse hae ha hona ntho ba etsang ba bang ba qetella bana le ntshene re bitsang ke depression ka baka la hore motho o sa tsebe hore na ebe a ka etsa eng so lona hore le qetelle le nahanne taba ena ya hore le nenne le rekise taba tsa bo dikwae jwalo le di sandwich le ile la nahana ka tsela ya mofuta ofe. For me kore ke taba hore na re bona hore ho dula hae doing nothing e tlo re fa bothata plus hape re tla bentse re lelekisa hore keng re lo recorda mmino wa rona then re tla be re sena tšhelete re khorang hore a re khodiwa ka tšhelete then ga bona re ka etsa something then re fumana hore ke mona mo e leng hore ka rekisa dikotara ntse tsa male dikwae batho en ba reka business ya rona tsa mashapo ga record everything ba shapo kore so ga bona ga realize go ntho ena ehlile re fa ina le meaning kore ile ga qetella re iphumana hore ano kore tse tjenana ga recorda thongolongwe tsa mashapo mmino wa rona ha sile ka nqena everything ba shapo Ka o santsa hlalolositse so re tena re rekisa ho bane re hloka ho pusha ntho ya rona ntse re etsa ya dipina a bona so ihlane re hloka lete le ntho le bonthonyana ya batswadi bonthwa support ya bona ya and stuff. All right I ke a utlwa ehlilene ntena ke le nthelong hore spirit ke sa hore le qetelle le recordile ka hare ho music industry taba ena ya go e bentse le rekisa ke re
Jwale ke le ntjwetseng hore na ke mang a le motivatileng hore le qetelle le batla hore le kenelle ka hare ho journey ya mmino hore kapo hore le qetelle le fihletse taba hore atjhe hona re batla hore re ke re thakele career ya mmino kore a tseba tabeng tse ntsa di motivation ya ke hlokometse ka taba ya Omali Themba ya kore ke ne ke mo shebile the way a sebetsang ditaba tsa ka tele na go iphushila sele. So I want to be like him kore ke push shout out to him kore nthongwe lengwe bile sharp ke a bona hore no ke batla ho tsamaya tseleng ile go tsamaile ka ona o phusha sele so that le nna ke tle ke fihla mateng. So shout out to you Omali Themba. Ho tloha kgale ke le motho a ratang ho bina bona. So ya ba ho ba le motho enwana o thweng ke megahertz eo le seng le mo tseba ka Ntate Stan. Hai ihlane motho eno he's my motivator kore le the way a binang ka teng le the way kore hohle mayang ho dula ho tsona le ntho teng e leng hore wa e thola ho ya Basotho kore ha bona okay yena tshwere culture yeah shout out to you Ntate Stan, I love you. Ehlile ke a utlwa batho le ba motivated ke di artist tse ka hara naha boholo ba batho ba bang o tla thola hore motho tla ba ga hai nna ka nnete hana re mmitsa nna ka nnete ke bone nna ke bone Casper ka nnete ehlile a batla a mpha that thing ya hore nka bina so ehlile batho ba bang o tla thola hore ditoro tsa bona kapo batho be leng hore ba ba fa matla kapo sepheso hore ba bina o thola hore motho e mong ehlile ne a re Rihanna ka nnete Rihanna ke eno no ke kule fela bina monate le nna go renke ke bina jwale ehlile ke ba more empowered ko bona hore ehlile di artist tsa ka hara na ehlile di batla di ntse di fa bana ba bang ba Basotho ntho eno ya hore le bona ba ka qetelletse ba binne. So a ke le ntjwetseng ke utlwile ehlile mabitso a lona ba tla le thatanyana ho tlile jwang hore le qetelle le ipitsitse mabitso a e kang bo bitso lena le qadile from high school ne ba mpitsa Kazi ha ke bapala bolo anything Kazi. So Kazi tla bentse le Kazi ha ke etsa tjena Kazi mphentho itseng so so ba mpitsa banana kore batho ba ngata fan base at school ke bona hore ke Killer Kazi so ka qetella ke sebedise bitso le cause ha ne ke bitsa motho no tla kwantse ke re Kazi mphentho itseng so they used to call me that Kazi. Jwale ya ko ntjwetse Killer Kazi hore na so far o so recordile dipina di feng kapo o so na le di single tse kae? Actually ha ke na di single ke na le bafana ba ka majita ka ntse ba phusha sele lona kaofela so e ka ba pina tse 4 ke feng e leng hore e batla e le more famous e leng hore tshele ama 2K ba ka etse ba kapo batho ba haufinyana le wena ba batla ba o tseba ka pina itseng e leng hore batho ba bang be leng hore ba tla batla hore ba tsebe hore na Killer Kazi ke mang ba tsebe hore ha re se pina itseng ra tseba jwang kapo jwang e bina ke Killer Kazi okay ke Shwalane re ne re bua ka about Shwalane tshwara tsa zile dikele re fono phanda imali mo na re bolela hore meratla lo salo phanda kore zakha so that everything bophelo bo tshintse ka tlung situation e change my man ntse le hantle jwale wena le bitso la ha ho qetelle o ipisitse Kairon ho tlile jwang nna hantle ke kamohelo bona so hono rata hore ke bo Kimo and stuff bona so ha ihlilane ne ke sa le gato bane ha ne ke hlaya ho no tla kwa ntse thi Kimo so ka ha ihlane ke ba tla ho tshintsa ntho eno no nya mo eo ke re go ya bona ya ba ise ba Kho jwale wena ko ntjetse hore na so far o ka o so binne di single tse kae kapo o so ntshitse di single tse kae kapo o so bile le di collab le batho ba feng na le dipina tse boma 6 ke lengwe mo ke le mong le tse ntho tsa di ntho di collab.
All right. Jwale ke le ntjetseng he ba ikgaitseng tsa ka hore na ha re batla mmino ya lona hore he re be le access ho yona kapa re batla hore re mamele re le tshetse re fumana jwang hore re qetelle re na le mmino ya lona. For me kore ha ke so be le link ntse ke try ho etsa balo like producer ga rona o na itse tlo re thusa ke ena ntse re thusa ka nthongolong so sorry for taba tseno no but anyway as soon as possible ke tlo etsa taba tseno no so that le fumane mmino wa ka from then ze ko sendela batho. Jwale ha ke batla ho tseba ka wena ha holanyana o fumane ya kae. Follow my page nthongolong we tla hla pageng ya ka Facebook Khilakazi you'll find me there ka nthongolong. Na dipina tsa ka di fumaneha YouTube, Less Music, Music Box, yeah. So hape ke na le page ya ka ke K1 LS, yeah, le tla le fumana le dintho mono di link tsa dintho dipina tsa ka, yeah. Talking of challenges, ntho ngwe le ngwe eleng hore batho ba etsa o tla thola hore hona le di obstacles mona le mane nene. Jwale lona le kare le kopane le di challenge di feng so far sa le ka hara ho industry. Di challenge tse re kopanang le tsona tla be le hore re tla be re ipass lot re fumana hore ha ona batho ba re recognizeang kore so re tla be re ipass lot so that batho tla ka mora tle ba bona hore no those people ba bina hantle kore ba bina and hona lo go fumana hore there is a shortage of money ha re khone ho recorda tla be se re tshepise batho gore no re tlo ntsha pina tse itseng then ebe ha ba di fumane so I think ke tsona di struggle tsa rona tseno no so far ona tse di fe hey ka tla be re ntse di pina go ke ntse di pina tso go re hlani ha se hlano o ntshitse mona nang o ntshitse ah ebe ha se di fihla e bo so wena mona na o thotse le ntswe la hao a bona dintho ba rang ha ke tsebe nang nkare ba rang ba judgmental ya ho gore ha ba re fintwe no ya support ya ra qala but ha so re ba perfect so yeah hloka ba re fend for support re tseba ho re ke re tle ka di level hantle yeah. Jwale hona le pina eleng hore le bina le babedi kapo le ntse le kopanetse le batho ba bang kapo mo nne re kopanetse le batho ba bang so gore le ke le binela hanyana le ke bona le tshisa a pina ene le ke 2x2 title so then le mo ileng hore bua hore o se keno le mong ke 2x2 so ya kena o se ba wile so le ke 2x2 thatangwaniza ke 2x2 ha ba wa khom belela scheme o se ba wile so le ke 2x2 yo shout out to me thank you hona le pina ka yo twinke mojudi mojudi so ya ke batla ho le mojudi ya au we kiro awe bafana thina simpisi dala impisi ngamaqhawe indoda zasebukhosini asishawe sabethe empini mphethu dash noli sibuye entabeni masibuya zibuye ngenduku sishaya abafana asibambeki sifana nelwane zasehlathini ngitshatsate masivuka zivuke ekuseni inkukhu zingakakhali zivukele ensimbini nezinkomo zibuye emini siphethe kantini inkantini kyalewa guys thank you ihlile ke a utlwa le batla le tshisa haholo o iponetse le wena mmuhi wa Prince B Studios hore ihlile K1 le Khilakazi LS ba batla ihlile ba phusha ntha bona ihlile ne ba batla ba ntse ba le active nyana so ha re phethela taba tsa rona le ka re he le batla ho achieve in the next 10 years kapo in the next 5 years ke batla ho achieve ntho tse ngata kore ke batla ho achieve toro tsa ka first of all ke batla ho change home situation ya ka sitsaka ke batla ho thusa batho ba bang di upcoming artists tse ding just like motho ntse nthusa for now so ke batla ho etsa the same thing I entseng ke batla ho ba le chelete
batla ba le tšhelete kore ke be le my own record label ke sene di upcoming artists tsa Lesotho mona ba sana na ya bo ntho kae ya yes re be le ntho ya rona ya Lesotho mona na gore re be le di yes la hopola ona le nako e leng go hona le Step Up Lesotho so lona ka nako yo ne le kae because e ka rentse le part of Idols mo Lesotho yes nne ntse re bina but kore ga re so fihlele the way re leng ka teng kore a mense hona tjena na re se le re le far away kore ha jwale tjena hlehle se re le hodimo haholo so morao jwalo ga re so fihlele hona le this film which is called Youth Talent Search ka mona ka gana ha ka ba lona se le utlwetse ka ha kae ka yona because ke bone hlile bana ba Basotho hangata ba ya tempe ileng hore ba na le di talenta tse batlang di le mmala mme ba tla ba thusehile jalo mme ba batla ba recognized motho ha ile ya mo o batla ana le something e leng hore a tshwe o batla ikotla sefuba ka yona ga tshebonyana la ha ba ke hlotswe but then I have tried something so lona le utlwile jwang ka yona yeah re teng like marwa pula ya mo no ke mo ileng hore ga recognize wa ntho ngolo ngwe tsa mashapo ga ya hohle go ga thula ka ona le Lesotho batho ba re bona ga ipabatsa mo no ya Youth Talent Search ya ha ke kale ho yuka but na ke ka ga ntho agency yo twinke Mago a Pula Arts and Modeling Agency so ka hara yo na re tsa dipina ya yes ra je fa re tsa ntho tse ngata ra travel so ihlane ke nana hantse re tsa ntho tse no ka tlabe re fihlelle mo re batlang hore ke re fihlelle teng wow a ke o kwihlile Mawa Pula batla ile agency e leng hore batla le strong haholo ka rona ha e leng hore ihlile ntse le ntshanyana akere so ihlile ke bone e batho ba ngata ba kenelletse ka ga yona mme sentse re rehle le bana bane ba bona be leng hore ba batla ho kena bo join body modeling and how do ba ka kena akere kapo hona ho kena jwa wa audition about so ebe ke the way ke mono mo tla ipabola then all right so ke a leboha haholo ka seabo sa lona Jens for being with me on Sheila Swift Nthabi so le bile monata ke le ka fananisa the viewers to wrap up our chats yo how is everyone my name is Killer Kazi you can call me Killer Kazi follow my page yeah no I don't know what to say but I ke leboha you know shout out to you guys everyone and Zabang thank you anyway ke sho lentse leng hopola ke Twitter TikTok Instagram Facebook search fela Kiron ile so tampona hore ya ke nna so guys yeah re bile le conversation e monate gore e massive so ihlane so ra leboa yeah thank you guys but to go mo molemo go ya go sela di border so when I say I put the money on top you know mo sheshwetso sile di has di mo e mo tshare rapela you know moto a le title ke bavuka suke kuseni ukungaka khali zivukile ensimbini nezikomo zibuye ngisithi kanjani inele ena Killer Kazi LS le Caron be leng hore ha ne so ke buanyana le bona mona he ke a tshepa o bile le bo mamedi bo monate hopola he ke shika mehla ke re se ka le bala hore follow us share on our Facebook page Prince B Studio se ka pa o mathele ka mane ka YouTube fela hle o click money on the bell fela he o no tell the notification about our page lo rena ntse re etsa eng se le ba le ho subscribe
I'm your host Nthabiseng Gabudinyane. Ke a tshepa o bile le bomamedi bo monate. Ho fihlella ke ba le wena next time. Bye.